Nama kejing bamla Penteri Kam ke Sarkar Jelai ke work permit bad MRSSA bad kumjuru kejing sak teng ban yo ILP ke KSU nang Temai Circle ha kejing kendra work permit jong ke KSU nang Temai Circle kala lab bahadu sispa kendai pawai ki bad Jelai ki bambeng ki kot jing pensisha bad kumta kala pensengek no ya kejing Tri Kam jong ki bad la pak lej pai no. Ia kena kejing kendra lai alam da Uriban Singh nong rom GS KSU nang Temai Circle. Cium-cium pelang-pelang. Malik telepon dia. Media kemana sekarang? Anu tempat abad selainnya. Pak sosial media kan nih? Hei, alik mah. Ada pet deh. Mình có nghe lại khúc lê kỳ khót trong các kỳ siêu nông thôn Circle kỳ ba lại lạ ban dan banta lang bat ngi hani kesingi baru singi akaba ilawan ban checking ya baru ki caka ki badi ki construct akani ka area trong ka ki siêu nông thôn Circle ngi na kalian trong ka ki siêu nông thôn Circle ni lalap sibun ki barjela ki belawan ban 13 akani ka caka ki bangi lalap akani kesingi bangi layu ban total kilong sispa khandai puwengot te kini ki barok kilong kiba nakaliang sarkar kamsim khia bat kamsim dan kanu ka cing trekam kaban trekam mi kamat kaba ngi nakaliang kaseng ngi dawa kum ka LP
ban petrikam no ya ka MRSSA henrai kasurkar hi menta kaya kuman nakapor sekapor henrai menta hi ngin nakalang kaseng ngin bansing hapan simti hi ban hapan trei hi kakam bat mangin trei tang menta kasien henrai ngin nangyay podin nakapor sekapor bat kaseng hi kum ka cutrei kan kam cu song thai nakapor sekapor ngin yai trei bat ngin yai don kan te ngai kublai phi baro kit khat ki blai don menta lang kan kisngi te tangkatai kublai sibon KSU cầm du sục thai cầm du sục thai KSU cầm du sục thai cầm du sục thai we want ILP implement MRSSA march perang keluar dari